amo a Cristo, Virgo aba Virgo, Sankama mutwa kwile, Mikael mu santo, Gabriel mu santo, Rafael mu santo, vai bonso nutwa kwile, Angelo ni Angelo, Ilu yonso vya mujulu, ne basanga leba muloso, vai bonso nutwa kwile, Yohane se Batista, ne Yosefu musanso, Bankambwa leba profeta, vai bonso nutwa kwile, Petro ne Paulo ban santo, André mu santo, Yohane se mu santo, vai bonso nutwa kwile, Thomas mu santo, Mateus mu santo, Apostolo ne bafundi, vai bonso nutwa kwile, Augustin mu santo, Basile mu santo, ne Martin mu santo, vai bonso nutwa kwile, Dominique mu santo, François mu santo, ne Marcel mu santo, vai bonso nutwa kwile, Maria Magdalena, Agathe mu santo, ne Cécile mu santo, vai bonso nutwa kwile, Perpétue mu santo, Agnès mu santo, ne Martha mu santo, vai bonso nutwa kwile, Caterina mu santo, Veronica mu santo, Teresia wa Yesu, vai bonso nutwa kwile, Bamartire babundana, Mathias mu santo, Nekagwa mu santo, vai bonso nutwa kwile, Wewe Kalema mulumba, Charles Lwanga mu santo, Ekizito mu santo, vai bonso nutwa kwile, Bamartire bamukongo, Isidore basanja, Nanuarite nenga peta, vai bonso nutwa kwile, bonso bakafuila Kristo, Batondi bonso batitaba, Bansantu bonso bamulopo, vai bonso nutwa kwile, bonso bakafuila Kristo, Batondi bonso batitaba, Bansantu bonso bamulopo, vai bonso nutwa kwile. Pecado yoso tu pandi
tupandishe mfumo wetu, tujitukuze ngelela lelo, tupandisha kuwajianganye wajifwajebe tupandishe mfumo wetu, tujitukuze ngelela lelo, tupandisha kuwajianganye walufune tipika jebe tupandishe mfumo wetu, tujitukuze ngelela lelo, tupandisha kuwajianganye wajifwaja Musambi tupandishe mfumo wetu, tujitukuze ngelela lelo, tupandisha kuwajianganye twetube na pekatu, tujitukulomba utuvwe wauswe kulama eklesia webe Musambi.